jiro kardom tonon biota thepi langpon lona songsi tarik sirkep agos arni Diphu rongsuk edung Rongkhelan Jirsong Asong asai hemalong tame International Day of World Indigenous People Day arni talonpon labang solong IPHLC President JI Kathar lapen Bikrom Hanse lapen ang tong ti gitar lapen MS Tog bi lapen penang ana atum art ido tuntame kithe tume lapen dia rat tuntame si tongdun aku dengko labang solong ang tan pen mate foreign country pen dong Australia pen adet pen imut Dr. Ketelin along ditame si tongdun lapente all layer union committee karbeng long Diphu apun tame World Indigenous Day arni mission pen talon pon tang teng berita ton pen de langpon tuluna And I speak 3 languages. The English, Indonesian, and Tibetan. English, Indonesia, dan Tibetan dalam alam ini. Sorry, not really familiar with the English. Jadi kalau kita punya English dalam ini kan, tu saya lagi pencet pun. I'm from Australia. Kami di Australia kan. And I grew up in a very small, remote place, quite similar to Rongkhelan. Alam ini atok, mana itu remote, atok pun dalam ini kita ini. It was a few days drive to the closest city. A few days drive from the closest city. Oh, alam ini kita kan Israel kan di bawah city orang situ. So I'm not like most Australians who grew up in the city then. Alam ini kita memang dua kali tahu sedang ini kan situ. I grew up hearing so many indigenous languages. 77 and 80, 81 but 83 bulan ni kalau 83 an atau bang 83 84 bulan bang kanilo 81 amat lo 81 si kongres bawa 7 dulu kalau kongres mana 7 dulu 83 sini kalau isia election dulu 83 kan amat juga high body je jadi Indonesia pakai vote pak pilihnya loh setahai la zona election dulu. Anda tidak tahu mana atom si dulu. Hexer loh, mesen loh. 88% carbon, 35% itu untuk mesen loh. Kahit nundok loh anda. Anda harus soal klaim menjelang itu. Nono itu siapa lagi? Non klaim lagi anda. Untuk indigenous atau karbi jakali atau mereka try atau beran kacelan pera Ohomia lah Kilonji Ohomia aru adivasi esok loi pelai ami join hoi pelai kam korile hai amar karbi hokolok protect koribo pare ja silo Kilonji Ohomia loi pelai adivasi loi pelai karbi loi pelai human tribal loi pelai jointly fight korile hai karbi hokolok protect koribo paribo. Indigenous, the word indigenous is, I think it relates to time and place. For example, the people of Indus Valley civilization in North India and in this side, we Karbi, Naga, Kasi,
we have been indigenous. But before us, we do not know who were indigenous in this time, in this place. So, the word indigenous is related to, it concerns with the time and the place. When matters indigenous peoples was discussed in UNO, the people from the delegates from India said there was no indigenous people in India. Why they said like that? Because the কিমান পাইছে দিব লাগে এনে 15 रुपये এনে মানে খরচা আর সাবসিডি তো পাবো এটা সাবসিডি তো পাবো আর মাত্র 15 रुपये দেখা নাই তো সমাজে এটা মানে নিজে নিজে রেসপন্সিবিলিটি দেখো লাগে আর আমার পর এই মানে একলগে থাকিব লাগে আর দুটো পার্টি তো ফাল কি করে বলবে কি না হবে তো এইটো ডিপো ওয়ার মানে আমার ইট ইজ ভেরি সরি টু সে আওয়ার ইন্ডিজিনাস পৰা মানে অকল আমি ইয়াত আহি পেলাই যে আমাৰ লেবাৰ মানে ফাৰ্মাৰ বা তেনেকৈ আমাৰ কিবাৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণেতো হয় লগতে আমি মেইন আহিছোঁ যে অতিথি ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা নিজৰ